Yangbi Puno ko Sharatchandra Sharma Impact News gi Manung Hutna taram noksari ngasi Manung Hutna khanagada wafam se suspension operation haibdi state ne center ne aduga matamama kulai pariga lal horamba singsigi marakta yanache agreement amani madudi nongoi kapna daba aduga yanariba suspension of ground rule gi piriba ground rule da madu kaidana chatnaba ngaknaba haibi phim duni aduga oreiba phim se Manipur da hoji oreiba phim se suspension operation gi marumda leiriba अखोगी मतममदि मिलिटेंट ग्रुप ने हाइरिबो सिंगसे अथॉरिटी ने कुपने यंगनबा ngमदबदगी करिगुम कांदा पामदब थौदोकसिंग थोकपगी सांग गलकप्रा करिगुम कांदा सस्पेंशन ऑपरेशन से नोंमै पायरगा आम सिनर आम पायरगा याम तोयना फोंगना चटप याबगे अयाबदु पीरबा जाला अदुना मरम ओरकान एंटी सोशल एलिमेंट सिंगसे थोकलकपदुरा हाइबगी मतंगदा खरना जनबगी तंजाने लोन लेंजन बिरबा गेस सिंगदि आइगी येरि थंग थंग फंबिरिबसे एस मंगलेमजाव ने फॉर्मर आईजीपी ने आइ ओजा मंगलेमजाव तराम नोकसरी अदुगा ओजा मंगलेमजाव गी ओइद लेंजन बिरब से सोबिता मंगसाताबम ने सेक्रेटरी वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट ने इसे सोबिता बु तराम नोकसरी अदुगा ए येत फमिने चरी बसे एगी मरुप जोसेफ आर मार ने मार स्टूडेंट एसोसिएशन जनरल हेडक्वार्टर एडवाइजर ने आई ओखै मरुप जोसेफ पु तराम नोकसरी इहानान बसे इसे की रिएक्शन कितंग लोगजगे मदुदी नुपी की मायोक थोप क्राइम से वाट से याम तोइना थेंगल लाकपने ngarang nahan gi Sunday 23rd July gi kari gi thoi ba thok sing yam nongai te morom dairga sahi nauri ba nupi masa ma khang khangok dana madumai thokani kai su khang pote masai thoidok ko maran su ka su leiba jan na te su hojik phawba phibam phidam sidadi adu ikhang khangok dana noina pale sire yam thajadana yamna punsi nauri ba nupi mcha du pikhamnare yan han ba iche gi reaction se amta tajage madu su gi signatory group amagi kedaramana hatpane adu su kamai thamining iche हंदकी 2017 से ख्वाइदगी लाइबक थीब सही हाइनसु अखोइना येंग याय हजिकी नुपी मचा सी ngrangi अखोइना फंगिबा नहान थोगिबा थौदोक्सी सिगी ममांगदसु अरामबम शांति कौबा अमसु नोमिना का पहाट क्रेको होय गसाइगी सही सीदा 2017 गी 1 जनवरी दगिना जुलाई फावबदा नोंमैगा मरी लैनबा हाइबदी खुलाइगा मरी लैनबा अमदी ngसाइगी आर्म ग्रुप का मरी लेना थोपा थौदोक्ता केस मंगा लेरे शॉट डेट की केस अखोइना डॉक्यूमेंट तौजबगी मतुंगिना अदो खाइदिगी नुंगाइतबदी नहान थोइबा नुपी मचासी कैसु याम इनोसेंट ओइबा कहनी कैसु मरा लेतबा हाइ तारेको जस्ट इमुंगदा लेजबा नुपी मचादु अदु फावबा सेफ ओइद्रेको अदुगा ngसाइगी मंगोंदा यामना तमथीबा मोंगदा जथबा अदुगा ngसाइ नुपा मचादु मक्सु येंगबा कांददी यामना अंगांग मालिको मासु अदुम अंगांग ओइबेगी मौंगदुदी माले अदुबु मा सहीदु मौंगदगिदी खरा दुमली सलेन हाय अदो सु चथरिबा अदुगुमलबा करै हाइनी आर्म ग्रुप अमना सुमाइना खुलाइसी मफम मतम चाना सिजिनदना ngami matagum aina pamagadi nupa haibasi akoina apambada tauba akoina tauge haidi ngami haibegi magi masculinity gi so ama so bisto adugi potu amasu yawe aduga yamna laibak thibani yamna ngaite aduga hojiki hairiba group kadasigi kanose group se sinasu masi saigi khulai pairaga mayamji kamaina control tawbuno state government gi su hainingai mayam ama leiko aduga even the armed group itself si masi akoina kahani sigumba amona tholak tanabagi koi check tawbo yamna mathau tai aduga yam laibak thiba thongdokni haibase ai achi katang thamjage okay oja sep maroina hujikse saigi su gi signatory group amani hujiki mai kene keder se maroina अदुग 2008 तगिनी हुजिक केनो संगजल ऐसे सु संगजल ऐसे सम नारे कांदा सेंटर ने स्टेट ने अदुगा मरोइना केनो अखोगी अम्ब्रेला ग्रुप ने अदुगा यूपीएफ केनो अमसुंग यूपीएफ की पुनबा मसिंग मिलिटेंट ग्रुप से अमुक पुन्ना 11 ने अदुगा 8 19 ने जोसेफ अदुगा लेरे फेम 2008 तगी हुजिक फौबदा सु सिददी संगजल है अदुगा सोफार डायलॉग की करी की हायरदी डायलॉग तौबो खोपै फिम सु उदी उद्री समोय कराय दनो फ्रस्ट्रेशन नमगी ममिचु ताबरा नत्रगा समोय कराय दनो मा suspension operation चनरिबा militant group sing se authority na kumna yengjan mangam dabagi situation durang asi face tawru se oja se 2008 sida hogiba su sidi 2005 tagi army ga kenogi naga gi nataba aduga tampak meite gi nataba group araiba adukai do army intelligence na khomjal laga agreement amalai na khipa adu to army goina noi
खुद थारकनो अखोइसु खुद थारकनो हाइबगी समलक्ता suspension of operation ne torese any adu matang da with just the army kenogi director general military intelligence makhada tawkhiba keno ne ba pochei ne adu chahi ahum muk chala kanjida army ga hojiki ahoigi nan naga nan meitei gi group singi si khud thokna dre ado matung other state force ka di khud se sum thokna ba kangpopi more chuchampur yodringe soi moirang khai sum marmak ta sum state force ka di dum thokna ba ado gi da state government na su adum karmain tok doino hai ba di khangda ba army na di changsal aga state ki mateng da changsal aga ba ni ado state na kauriba army du ga di moi gi la hobu du ga di dum फजना लेमिनाबा अदो स्टेट की फोर्स का दिदुम खुद दिदुम थोकनाबा अदवाई वाई मतंग दो चही अहुमुक चलकांदा स्टेट सु with the pressure of the central government state na su kai karmain tongtoino khangdriba mawong sida somgi nagagi Bangkok agreement kai kraleba parjana su yam pamdriba peace talks is fire ga yam pamdriba matam adai wai da hojiki chingi lal holup kharaga amuksu state government changsal laga admaina understanding laibudo yam kiringe matam ne hojiki akhoi honorable chief minister su adai matam da cabinet minister oiba mai hoi SPF second term gi matang gi matai da ne dai da Manipur government su yam interested laitaba adu center government lom dai pressure su laiba aduga for the sake of dialogue haina moigi adudagi matamgi la holup singnasu khoi Manipur gi state government di hainingai kya laite har kan adogi moigi agreement sign tawsu matam am koine changi bane center na state government ne hojiki group sine nampu da punhalaga keno tawhan khiba adumaina su se tawhan khibane adu matung da agreement su mayam inagi bane agreement jing do chahi ani ahum mukti khar phajana adum chalame second term lorakpa adai phawdi adum khar chalame adum matung dai di khar relax orame hojiki sida amina pusalaga center yaurabadina issue do state government na deal di kya tawning daba deal su tawba ngamoi doriba hojiki Manipur gi phibam sida khulai paiba sing sina demand tawba sing state government na piba ngamge dawba laitaba promise tawba ngamge dawba laitaba dina moi hojiki khulai paiba sing na Manipur government gi su interest laitaba government na su interest laitaba adbai dum chatke lukwam oina chatkhiba keno shigi suspension of operation haibasini hojiki for example Mizoram da umba tawba ahoi group ke ceasefire umba natarga somgi Assam da toraga direct home minister P Chidambaram laga direct political talk da direct junction umba nataba hojiki sina suspension of operation haiba khatani ba su haiba ne ba next phase to changbaje hoi phau ngamte next phase political talk haiba du changma ngamdringe da som da haiba da di khulai thamme khulai thamaga angang sing do kem da thamme adu khulai thamaga angang sing do kem da thamade kem du da angang sing do kai dok doino chana thakna ba khar phajan pi ta ba rehabilitation process da changsan gi ba ta ba aduga political future ama thambi dar di hojik adogi hojiki moigi process adum thuna kai ba ta ba laibak thiba amana matam khara matungda moigi hojiki ration fee stipend piraktaba adoga rehabilitation program counseling umba simbase tawraktar kandu dadi adore kanadi moigi hojiki leadersing kem da laiba sing du su kha loose oisal adu kanadi angang sing du su dum angang yang khai chama kem da nuti gi dum thambadu amana ai na re leave lord chakhini adore di leader amana as moigi do som na yum do ina lai hal se putho akhini swain tawbadagi hojiki karejige kem gi moina thamiba mafam moina thamiba lifestyle do da dum khara hana moina strict oina army na thambado oisalaktaraba
सोरप हौरपसे चाही मरी मंगामुक सोरपसेदा हानादि the thing is that joint monitoring group had a joint monitoring group say thakoding gi phamni do bune thakoding phambadu shoi ba ta ju to ngak le tha hum matung da phame aduga ngak le kana chahi ma amu phame ado kan di chahi manga taruk matung sum sujala kan di chahi ani hum da di pham pham gi joint monitoring group tu ju laibra leitabra ju khangdre handak election manak tu di dum ahum rakti unai election loir kan utang unai basically hojiki whole process to encourage tauba do government na akhoi Manipur government na wholeheartedly tausu not khidabani na aduga hojiki moi gi agenda dusu puthoktrabani na plus ration money lerektaba stipend lerektaba counseling toroktaba ado chahi phajala bani na adwai de dum shoi de ningai leite haiba yai tawriba thodok se chumi akhoi sokpa se hojikna public media da imphal da yaura abai wane sigi issue se akhoi chahi amari ching da dum thengnara lairba potne se media uktra su sing da di masi corner da yamna remote area da thukni yorok ba yoni aduga sibati yore adubo morup joseph aina hangjaning ba se yes nan 23 July gi incident se condemn to wibra kari reaction thamin ten tak na si akhoi gi da di adum connect to akhoi mamang gi da su hajab du ne akhoi na hokip ki president du hat paduga magi hat pasiga sida hojiki akhoi gi keno gi group ni adoga UP gi group ni sida politicalized to busu laibok chi bani haina ID thamjaningi as a person pamdaba thodoni mase condemn to we have ni oja Manglemjao maron ihan han lakchaning base handaki ngarang nahan gi thoktuk che tho matung da hojik se issue se chaukhale even mase center da kaida brief tawni khoni su gi ground rules violation tawriba master chenaba group singi matang singse center da mase pukotla kana khanani makha tarak pada review to we kari wafum kan lai swaida ain lakchaning base maroina law and order se step subject ne di hai aduga su gi kedaram center mina madu deal to base sam naragan state alone cannot do much ngasai gi center tanaba center ga masi khangan bam changi habi wafum lai swai si kamain thambiningi oja Manglemjao si ngasai gi khoi gi marup Joseph na hai gi biduni hairiba suspension of operation suji ahan bada khoi gi state government si yaudringai da central agency sing maru ina Manipur gi sing do operator riba central agency sing haibadi Assam Rifles moiga yanaraga ngasai gi moiga adugi yanabama leirami asi amna asumbo wafamni akhoi masi practically ai thengnabasu 2007 8 ai Sharatchandra SP wai matamda ai ngonda yamna complicated oi be yamna thengnagi maramdi aswaida makhoi khulai paiba chatle haibasi pau phangi adigi mingonda asat akongta disturb tawi kholi sumain tawre haibasi yam phangi adu sanai da karino tawri sena hainaru kan ntraga akhoi mina faru kan da di adudi akhoi ga sumai yana leiba mini aduni adani haibana singba yamna complicated sima akhoi gi law and order ga su mari leina ba aduga si sugba small aduga crime manungda ngasai gi mayamna yaidi report tawbusu ngasai gi khulai pai ba kanglu amana tawbani na prajana ju yamna phong ne report tawbusu ngamda ba sumai tawna sugumba complicated sia hana di yamna leiraga lakpani adugo mamai thangda ko na ngasai gi central government ne adegi Manipur government aduga hojiki keno aduga UPF punjalaga sitawgre aduna sigi matang si hana degi hona yamna complicated oina lakpa aduga hairiba makhoi su group ki leidi basingi manung da su tangta ba ama yamna mayek sengda ba khara su leiba sina maram oraga sugumba matai da complicated si yamna leidi aduna akhoi da seida yamna maru ba point amadi Manipur da ethnic group si yamba sota apik pa ethnic group si yamba sub group si yamba aduga sigi loin bak militant si loina semnaraga sum akhoi gi organization taw leinaraba asi leiraga di complication si yam queen leigani adu masigi matang seida akhoi state government su aduga central government su aduga akhoi
लेमिनरीबा अखोई प्रजा मयाम की लीडर सिंगजु मसी ज्ञान तामिनरगा हुजिक्ति यामना इकोनॉमी की अखोई की बिजनेस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मतम मतम सेदा अखोई खर ज्ञान तामिनरगा मसे मांगोम द कमाई चंगहनजिगे जे खंद्रगदी सोशल सेक्टर रोम दा अखोई की मनुंग सेदा यामना पुम्बा गुम्बा अमा लेरे अदुना मसिना मरम ओरगा अखोई मयाम पृथ्वी की चौखपगी खोंजेन द जंगल इसेदा अखोई से अदुम अमगा अमगा अपन ब थोक्तना लेदोरे अदुना मसे अखोई की लेरिबा इथनिक ग्रुप खुदिंगमकी लीडर सिंग अदुगा सरकार पाइबिरिबसु अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट सु मसे अखोई ज्ञान तामिनरगा असिगुम्बा अपिकपा मल्टी नेशनल सु ओइबा मल्टी इथनिक मयाम अमना पुल्लगा सेमा मणिपुर अमा ओइरिबा असिगुम्बा लमदम असि अखोई ज्ञान तामिनरगा सुगुम्बा मयाम से कंट्रोल तौबा ngамगनी नत्रगदी सुम अखोई से सुमाइ तौदना मयाम की चौखटपदगी अखोई खरा लेधर लेहौरनी ना आई स्वाइदा जनरल ओइना आई हायरगा आई स्वाइदा थमजगे ओके जेसुबिता करम कांदा लेरिबा ओइरिबा फिबम सिंगसे सस्पेंशन ऑपरेशन दा लेबा ग्रुप कांगुम लेरे लेतबा खरा सुदुम लेरी लेतबा मयाम सु लेरी सम हायरा कांदा अदो मसिगी खुदोंचा सस्पेंशन ऑपरेशन लेबा ग्रुप तो सुदुम हाइदोगा अदुम क्राइम अदुम तोरमगा चखिबा अदुम लोटखिबा करीम कांदा क्राइम तोरम मिसिंग दो फादना थेंगदना यौ यौ लावबो सिमदी तंपाक से थोक्तब नते थोई चिंग थोई मणिपुर की मफम अयाम थोई हाइजरब खर तोयना थोप अराप मफम चिंग मान थोपगी वफम सिमंग लेरी स्वाइदा मुक सिक्योरिटी फोर्स कहीं कंट्रोल तब गमदब करीम कांदा सिक्योरिटी फोर्स मोरेगी थौदोक शांति की मतंग सिक्योरिटी चिंगई कायना हाइरिमनि सम सम नारकांदा एटमोस्फियर की सिचुएशन की खुदोंचाब खरदी कनागुंब खरदी मसे क्राइम तौगनबा क्राइम तौब पांबा क्राइम थाजब कांगु खरदी खुदोंचाब लौरबरसिनी थमजनिंगबदी कोई मणिपुर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट थमजलगा याम कुइना कोई याम प्रोलोंग ओइबा कनो से एक से थमगा कय हानि अर्थ थोक्तना थमबगी मोंगदने हौजिक लेरिसे तसेंगना सिक्योरिटी फोर्स सिंगसिना कंट्रोल तौगे हायरगदी ngamgadoini adubu asai sana su panbihiba akoigi ethnic groups tongan tongan ba leiba mayam singsigi magi group macha mayam form torokpase masi kanana form tauge hadi amaromda nakal amaromda ngasai akoigi joseph na so dum pangre ko su lei suda leiriba natraga designated camp da tawri leiriba kangbu sing ase akoi sarkas na su dum matik chana makoigi kari hani makoi yengjan bibasu yengde ko degi central government sina tasengna loisange masi irang thohaloi haidi moi makuta loi leiba some moi su hidden agenda mayam ama leitaba nate why asa armed forces special power ek thamgi bano haibasigi agenda mayam am lei adu ai sida puthokpadi yam sangasu sangani ko handegi sudum lauragadi laiba pot amani aduga ngasagi ethnic group macha mayam singje kanana semgalake haidi bot lepam dai da su rajniti wala mayam amna semba yaureba akoi so adugi knowledge adum leiba aduga mai gi kaini lepam dai sida magi kaini kano tongnaba guard ki hai tare ko akulai paiba group ama leiragadi ma vote hen phangnanabagi kano se torokpa matam da so dum semgali then even the army or Assam Rifle itself said they also create the armed group ko armed forces special power act 1958 se tasengna thamgi basi kaidegi no haibada just to counter only one group of armed neba akoigi NNCN haise si matam sidagi ngasi 1958 onwards sai hauzik 2017 yaurakreba tasengna makoi thammiba sipai singsina akoigi counter insurgency sorry akoi naharon singse masi loisanabani haina taseng lambo eta di kaidobagi loisanba ngamdrino kadobai masing asam hengal ino haibasi si thamninge aduna central government ki yamna commitment wat pa duga moi some hidden agenda leibasi amani aduga aina thamjaningbasi asagi suda yawba natraga ceasefire thariba mayamna kahani crime dawgi potsidi akoi pandrasu yare here and there looting the khangde extortion the khangde hat pa the khangde tup pa the khangde even makoina adum makoi degi nongmi seasonaraga topa misam mayam so dum samnaraga halamba torombagi pause dum loina mak leire bako says da koi nupi angangi kano says da yenga pa matam dan yam satina suffer to is whenever any conflict occur ko any kano ma tholop matam da suffering se kanano the most sufferers are women and children
साइसिदा नुपी आंगांसिंग हाइबा सुंगमदबा साइगी कनोगी थोखिबा नहान 23 जुलाई इंसिडेंट आई मंगना भाव मदुगी इंसिडेंट थोप कान रबिना हाटखिबा से खंगनी निंजंगे रबिना इंसिडेंट 23 जुलाई ने द सेम वे द अमुक साइ नुपी मचादो मरान सुलै लेतना मासु हातो पिरे को अदगी अमुक शांतिगी ममांग थोखिबा द बुलेट 13 नि मोंदे कापमिसे अदुक तम थीब नुपी मा हाटपद गुली 13 सिजिनरगा तौखिबा सिदैसो दुम अखोई सिफाई सिंगनबगे आसाम राइफल सिंगन मनोज कर्नल मनोज एपी मागी जुरिस्डिक्शन दनी मागी कंट्रोल मखादनी थोखिबा थौदोक स्टिल मनोज एपी का दौ लेरिगे सिजे अखोई गवर्नमेंट तौगे हारगत याम तौबि यायबा अदो सिदसु कंट्रोल तौदे अदुगा सफरिंग दी मयाम अमा लेरे अदुगा आइना थमनिंगबा अमा खगना अखोईगी लेरिबा मणिपुरगी नहारोन ग्रुप सिंगसे अखोईगी जेनेभा कोल हाइदना अमा लेको अदो जेनेभा कोल सिगी मागी डेट ऑफ एग्रीमेंट सु साइन तौख्रबा ग्रुप अमानेबा अदो सिगी डेट ऑफ एग्रीमेंट हाई सि कैनोदा लैंड माइन सिजनरोय नुपी आंगांग द सोहलोय आंगांग करिक्राम याम अमा रिक्रूटमेंट गी प्रोसेस आंगांग मसा सिंगसे मकोइसे चाइल्ड रिक्रूटमेंट तौबसे तौरोय हाइबगी साइन तौख्रबा ग्रुप अमाने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन को मसी अमतंग चेक तौबम दका ताइ साइन तौख्रबनी अदुगा माना थोगला इसे ngsaigi angang se se taseng na mai gi intention da aina koigi yade aina nuksiba nupi yade haibegi intention oibra or some other ka hani vested interest group kangbu kharana ma se influence tawra kanda thodok se to masi yam kupna investigation tawwa ama darka tai aduga aina thamjaning badi akoi manipur da sugi matang aduga sigi akoigi armed conflict ki leiriba phibam saisida akoi tasengna vested interest kangbu conflict se thogadi paisa tanba yam yaeba kudamoina hairabada nomoi puthokpa kangbu su nomoi yonpham thi ko adu india itself more than 18 companies khangbirangani ko nomoi puthokpa gi leiri adu mana sijinariba nomoi si so koi check tobom daga taiba Kanagi nongmai no kan German na sabra America na sabra India gi kano khulai oibra si myam sing si loin tu ne yang kan ko na conflict si taseng na resolve to si loisan ji haiba taraga di sigumba myam sing ase thigalaga maram chaba da ekoina ngasagi maduda involve tawrami ba sing se investigation si phajana tawraga kan ka haini dandi pi ba se justice porok na ba hona ba se masi pot conviction pi ba gi pot si yang wat le leite sina sudum hengalak pani aduga taseng na ngase ngasagi case to da nahan gi 23 July gi angang do tasen ma red handed phara bane ba ai yam nungai ta ba se kaino da Mumbai gi terror attack ta kasab se dum red handed pha ba kan ma gi 164 statement adum phajana lowe ba adu ma hoji remand lok thabasi masi sir ai sir da khangjaning base ma hoji red handed phagra nongmi kapamaga sound ta badegi angang se lot leiram de myam leiram badi red handed ti phagra bane ba adu taragadi ma se remand lok tharaga mu thiget pegi mathau tari bra ma 164 statement loraga judicial custody da thajanbam thok prize jo aina sir degi khangjaning adu gi pot tu lei adun sap chana tobam thok pa se khodak ta befitted punishment se Piraba, Yadi Habasima Kangan Bataragadi, Akoigi common people na tobo oigera, Naharo na tobo oigera, Masi Akoidum Tingbangam Gadra Kali, Aduga Aina Pil to all the armed groups. Makoigi court of conduct, Akoi Nupi Angang so oig and Saiso High givers Geneva Kolgi, deed of agreement, Ki Matang's Pazana, Ziki Geneva Kol say, armed non state armed actors sing Kamina, Mokoina survived Tobomatam, Hingbomatam, Kari Togudam, no Torodum, Hibam sing Fazana, right track the Purokna Begi Adumba. Body amakak neba aduda su sign tawi aduna aikoina thamjaning badi hojiki all the armed group mayam sing sina yariba makai nupi angang se khut thabigano aduga masi sum tawraga di akoi all the women in Manipur koi loi we gathered ko yam toina koi gathered taw ekoi yam toin khanari ba akoi kari ro logdoino da aduga United Nations gi Security Council resolution 1325 says the women peace and security yam chawni yawe nupi sing sina peace building da conflict resolution aduga peace process da yam chawa role che nupina logadamne adubo in the context of Manipur in all kai haini karigumba khanaba naina ba kai dobo matam da nupi sing si yahonda base decision making table da nupi yahonde conflict tho kan nupi tho oina in thokpa kok thokpa di yang kalle adu nupi sing si war like situation war gi matam sai da ai koi si nupi yaholaga kamaina kano to the ground rule semba da nupi sing si kai su khanabi de suda any ama leidana ko adu yahonde aduna peace building gi sigi potsi
peace poroknaba honaba matamdadi without the participation of strong women groups se yaudana di yaroi aduna khoi ju khanaba phajana tawjariba. Okay, oja Manglemjao hojiki ise Sobita na khangning bado mathangi ai break ki mutung dei laksage laksabagi kano da hoji khangning be area dun khara clear to biro du ai site chu question amani dangai oja dai for to jarke adu oja Joseph Marda break ki mutung dei laksaba sei oja Joseph Marda laksage commercial break among mutung dei impact news ki manu hone yengbi ba punam ki famda thuna puduna laksage impact news ming ta dun lebiu break ki mutung dei yengbi ba punam po amuk na taram nok sari maru Joseph aina laksaning ba se area se maruina 2005 ka dwai dagi suspension of operation center ki force ka adai pukhatla kanda after 3 year later ngasagi state yauna ngasagi try kanoni agreement ama tripartite agreement haitare masigi kano se lakhre adui matung dagi 2008 dagi na huju phausi masing thira gadi is almost like 9 years sam nara kana chahi ma pandi almost decade am phajal laga dore adwai dagi sum suspension operation torokpa adagi wari ju kuina dialogue ki platform su yobungam da sam nara kanda sang badi almost 9 years complete ore aduga kudong saba moida pibam thokpa kudong saba yenghan bam thokpa authority ki site ki yenghan bidaba even joint monitoring group ki karigi meeting chibu sang nairak taba some kind of negligence khara leirakpa pibam mong mayam singe sum yenga kanda ai hajeina men oina dialogue tu su tobungam de natraga na masi ki pose suspension operation che just name second aduga time pass dealing tactics ki mami tabra sini manu jobche I di hana degi dum haizarabani hujiksu hairi the hojik tawriba ahoigi no is ki se it's not conflict resolution, it's conflict management. Irang se chang amada phazala thambane shigi not is ki oina ahoigi ethnicity gi maram sida puthokpangam direba how to settle this issue. Development ka hai, governance ka hai, law hai over. The basic is how do you resolve this conflict hai bane adugi policy level do puthopangam dirbanina adu what they are doing now is conflict management ko me ethnic class puthorok tardi if you can manage the conflict haiba adu da chatpane it's not a conflict resolution ko adu your work trieba aduna akhoi sidadi prajas wagani government zu wagani aduga khulai pairaga mayum dagi thokib mising su wagani aba because hojiki akhoi gi manung da gi thokibase akhoi na resolve tawpa ngamoi tawpa khara laibase da resolve tawgado mi sing duna su adu kaisu emergency priority oina kaisu logdri aba akhoi gi issue me amse phare noi issue do sini moi issue na sini kadai waida for example who group ki da hojiki joint monitoring cell ka haraga kanoma center de girana tar ka body ama consistent oina manage to bi bana tar consistently updated to balaite ba amana muk parakani joint monitoring convener amana muk parakani amana muk parakani that is for Manipur but not is ki oin zum honga ga pai badugi matam sarkar gi matam yana ba have so I said Indian government now it's not conflict resolution. I know conflict resolution. It's not conflict resolution. This is conflict management. See manage tawpa area akhoi hojiki la hoba kangbu jisu dum high. This is conflict management that the semblance of democracy, the semblance of governance layer we have more important boundaries on the west, we have more boundaries on the north, we have more boundaries on the south. Even Sri Lanka problem in a serious way in low not is key problem when you think it's not serious, it's very serious. From the national media na PB the baywane shida northeastern nutigi mi shirga shui se ashigi moigi asongi northwestern border de na yami ne adu de khoi shida kari tawri don haiba si khoi se amasu community amasu desperate way community amasu khoi masen pangtai tai na magi muong da dum lai ba tai na ba se khanna ba di yogdana ba sum manage tawgi wa da sum lai re ba it is it is beyond the Indian government
to resolve this conflict in the Northeast also. Hoigi Northeast Southeast Asia lom the gas pun manina. Hoigi mindset, mentality, physical the yang, but the game manada badina. Moina so hecta kang get or so kang make the why ever. Hoigi Northeast key problems. How to resolve this? I say. I don't know how hoigi conflict ki matang the higher kanda grassroots tagi manung tagi mina conflict se resolve to this is the best and long lasting happen ever. Others are holding not is the India government mapandagi lag resolve to go never. This shigi outside interference to resolve the conflict I was internationally its success rate is very very less. Manung mi masin zingduna yanaraga yanaba ama propaduna aduna long lasting oye aduga it's more successful in terms of hojiki the amada muk 1000 gani amada muk 1000 gani amada ama hiram gani ama lakani amada muk hiram gani sidi kainogi style akoi Manipur and Northeast also I personally when I thengna rawani Meghalaya Mizoram Assam Tribunal akoi dum thengna la apane masigi conflict management se ko matam going as of now in the Northeast look east hairaga kharbudi tawre because west lom the chatpa yadarmina business is from the chatpa yadarmina look east policy haina tawra look east policy it's not the public it's the business they are looking for Asia longi business to never the public see the karmaina tawgudo no high say adum moi hoje kashu they doesn't have a plan nor do they have a policy see laitri aba 2020 boiro jitina look east policy how do you resolve conflict in the Northeast? You have to manage the conflict. This is management of the conflict, and they have badly failed in managing the conflict in the Northeast. Sida aina community manungda lalau group amadagi haibasu akoisu achumba su kana su yaute akoi ngang mi duna loima achumba oiramgani aduna ngang phangda mi aran adum oibani akoi community akoi Northeast case because we are going through uncharted territory haibatare akoi civilization na thengnaraktriba knowledge skill and then khulai ko shumba thengnaraktriba ma thengnarakpa anouba ngatani akoi na haibse haire haiba khulai haibsi ko anoubani generation akoi na hojik human rights level the Indian law the might be after 2-3 generations as doi sarupudi haibadugi matamdo lakpudi lakeni adugi matamdo akoina generation je chongmang amadi haisu generation je chongmang amaroi dobani because akoida takpi ba wayen bigadawba shena bigadawba mi singduna interest lobby da ba imatakta Kang the Manina, Adai wide than Akoina Northeast. I don't know why is it. It's not BJP, it's not Congress, it's not army, it's not the policy. It's just they just don't know us, and we ourselves also playing into their hand. Okay. Manglemjao, I know like something. Say Sobita na habit my kangning ba kitang chamam na bamduma or en sengtok pitarea duga egi nakadegi egi site tabjaningi bo hangsina maroina. Suspension of operation with militants a failure. Masi wapam set asang with the Honorable Chief Minister na May 21, 2017 Anti-Terrorism Day da Pongdo Kibane. Suspension of operation with militants a pura failure heavy wapam dunia duga failure madam sipiri. The failure of the suspension of operation is due to the ignorance of those in the authority and security forces. Not serious in their undertakings, particularly as far as dialogues were concerned. Dialogue karigi matang do mojibo paket pudri su 2008 tagi 2005 ko dore yana rakoni mapum kana sign tawno che 2008 tani adu hojik pok jangal ac wari saba khopai dialogue to mo udri aduga maruina authority ki side tagi yam ka hanba serious kano du udri yam khangbo su mandri hebani maram seida haidiba masigi wafam se yanana masi oja kamai thambini hai chummena lowibra natraga masai si kari khara henamung Madam Kara Oja Manglemjao Levi Brasini. How much of Nasai, Sobita Haikiba, Nasai more than the Pimasa Malay, the Badu, Adugi, Hatkiba, Kulai, Akogi, Nomation, Raga Hatkiba, militant,
ग्रुप अमगी मीना हातखिबा दुगी मतंगदो तसेंगना मया मदु रेड हैंडेड ता फारे नोंमैसु फारे अदुना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ददी सोइदना अदु फारबनिना मसाइगी नोंमैसु खुलाइसु फारे मीसु फारे अदुना अदुदी मर्डर केस अमगी तोहम तोपदु पुलिसना मयेक सेंगना फजना तौलकनी अदुगा चार्ज शीट थुना थागलकनी ना आई खल्ली मरमदी मा मिलिटेंट ग्रुप अमदे यावलगसु मान मरम चादना अखोगी नुपी मचा अमबु खुलाइना नोंमैना कापना हालुरे तबोदी अखोई सेदा ngसाइगी अखोगी ट्राइबल एरिया दा मागी हानगी ट्राइबल की मोगी लोकल लो सनबा मसुले अदुरगसु सी मयाम युवा प्रॉब्लम इशू मोरपा अदुग लोइना लोइना लैंड ऑफ दी अखोगी लो ऑफ दी लैंड जे अखोइना रेस्पेक्ट तौदबा यारोय अदुना सोइदना पुलिस की मागी दगी दी मदो मतम चाना चार्ज शीट तौना थागलकनी ना आइना आई थाजे अदुगा अमरोमदा ngसाइगी अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हाइकी हाइबा अखोगी ngसाइगी सिगी मसी फेल ओइरे हाइबा यस मसी हानदगी सु ngसाइगी खोइ जोसेफ न सु हाइगे खरा सममनबा सरक चहिंग नाइबमगी मरकता मसीगी हंदाके सुजी होरकीदा यस मसी अखोई मणिपुर सिदाइदा अखोगी भेलीसदा मैतै अमसु मैतै पांगल हाइबा ग्रुप अमा हानदगी लेरे अदगी चिंगदा नागा हाइबा ग्रुप अमा अदगी कुकी इन जनरल अदुबु कनाबा सिदा कुकी जोमी हाइदना अदुमाइ तौदना खंगनरे माइनोना कुकी जोमी इन जनरल अमा लेरे साउथन लोमदा अदुगा नागा हाइबा मा अदुगा मैतै पांगलेना इतनी ग्रुप मरुइबा अहुम सिना पुल्लगा लई अदुगा माइ सब ग्रुप मयाम अमबुदि अदुम लेरे अदु अखोय होजिक मणिपुर सी अखोयना सोलुशन अमा पुरकपा अखोयना पीस पुरकसी हाइरगदी ख्वाइ मरुइबसी अखोयगी मिओइबगी पुंसीदा अखोयना नुंगाइना हिंगबा से अखोयगी पीस याउद्रगदी काइदोंगैदसु नुंगाइना हिंगबा ngamaroy अखोय डेवलपमेंट सु याम हेन पुरकपा ngamaroy अदुगा पैसा फने याम पाइरसु अखोयना पीस लेत्रगदी अखोय मी ओइना मसक थोकना हिंगबा ngamaroy अदुबु सिगे मरासिदा इंडिया की डेमोक्रेसी इंडिया की डेमोक्रेसी सी वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड सिदी वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी सिगी खुदोंग चाबसी लौरगा ngसाइगी लैरिबा मी मखल खुदिंग ग्रुप खुदिंग मकना ngसाइगी तोंगान तोंगान ngसाइगी मिलिटेंसी सेमगतपा नत्रगा अमा तौरगा स्वाइ क्राइम तौबो नत्रगा करियोम तौना लैरगदी मसी आई डेमोक्रेसी दु नियम सुमना सिनरिब्रा नत्रगा डेमोक्रेसी खुदोंग चाबा लौरगा मिस यूज तौरिब्रा हाइबा क्वेश्चन अमसु हंगिङाइ लाए अदुना ngसाइगी होजिक अदुगा होजिक की सरकार पाइरिबा अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अखोइना होजिक याम मरु इसी ngसाइगी इथनिक ग्रुप लेरिबा मरु इबा अनि अहुम मरी लेरेन लौरसी यामना मसा मसा सु लेरि अदुदी मका माइक्रो लेवल द यंगथरक्तबसु अदु यारो अदुबु सिना पुल्लगा मणिपुर सि ओयबसे अखोइना मसे फुल्ली अंडरस्टैंड तौमिनबा तौरगा अखोइ कमाइ तौद्रा सिगी प्रॉब्लम मैम से रिजोल्व तौगदगे मैनेज तौदना सुम लेदना लेबी मुहूर्ता कमाइ तौना रिजोल्व तौगदगे हाइबसे मसे सोंदा याम कना फोकस तौबा अखोइ स्टेट गवर्नमेंट दगिसु सेंट्रल गवर्नमेंट दगिसु अनि संगे अदु मधु तौबा मथौ मधोंदा कनो मागी पॉइंट ऑफ व्यू से अदोंदा संगजलरगा अखोइगी प्रॉब्लम जी याम थुना रिजोल्व तौबा संगे नत्रगदी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मोर देन 30 years हेना सुम चथरगा लेरे सिना मरम ओरगबा अखोइगी नुपी अंगांगी साइकोलॉजी लोइनबा अखोइनी इफेक्ट तौरे अखोइगी मेंटली नाबगुंबा करिमा साइकिक ओइबा अदुगुंबा पोजिशन अमदा लाए मरमदि कुइना सांगना ngसाइगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लेरबा अदगी अमरोंदना अंडरग्राउंड मसिंगना नोंमनोय सुम हेंगलपा हाइदि हंदरकदरा हायरगा ngसाइ अखोइ सोबिदाना हाइगिदो सुम का अदु आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सिनरगा थुना प्रॉब्लम दि सॉल्व तौबिद्रा हायरगा मिलिटेंसी मसिंगदि सुम हेंगलएदो अदु मसी सोनगी एंगल पुनमक्सी येंगागा याम थुना लोइसन्नबा अखोइ इथनिसिटी की लेबा प्रॉब्लम सिंग इशू सिंग सि पुन रिजोल्व तौमिनबा अदुगा लोइना अपुनबा सक्तम अमदा पुरकनबा होनद्रगदी सुमाइना मसेत तौरगा लेरगदी कनागुंबा ग्रुप खरना
नत्रगा तौबंगम बखरना नत्रगा ऑथोरिटी लेब न ओरगसु डिवाइड इन द रूल सानरगा ए नंगदे माइन तौरो हे नोई ग्रुप अमद माइन तौरो अदुगु स्माइन तौरसी हे हाइना सुम तौरा अदुगु मखलगी योंगना तन येनबगी मोंगदा चथरगदी याररोय अदुना तसेंगना असेंगबा वाखलोलंग लोइना रिजोल्व तौरगे हना संघलक्तरगदी याररोय अदुबु हदक लाइबा बीजेपी की सरकार अमा लाकपसिदा अखोगी प्राइम मरुइना प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनदी अखोइरोमदा नोंपोकलोमदा येंगबा मियेंगोमगी वाखलगा लोइना नोंपोकलोमदा इम्फेसिस कन्ना पिरक्तना एक लुक इस हाइरमदगी एक इशू हाइरिबा पुनमा से सिना अदुना अखोई लेरिबा इशू एंड द प्रॉब्लम मै सिंगसिंग लोइना सोना खंगलगा पुन्ना अखोई खनमिनरगा पुन्ना सॉल्व तौमिनबा आई यागनी हाइना खाली आई स्वाइदा सी हाइरा स्वाइदा थमजगे ओके जेजुबिता आई लोशलकपसी सिदैना थमजनिंगबसे बरोइना खुदोंग चाबा माइ माइ फंगम थोकपसिंग अदगी अथॉरिटी के साइड तगी यंगजनबिबा वाटपा माइ मागी स्टाइपेंड कैसिंग रिहेबिलिटेशन की करिगी थबक पाइखपिदबा सुद मतम चांगना फमजलकपा थोइदोकना वारी छानबगी करिबगी थोइदोक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अमतसु उदबा अदवाइ दुदगी निंगब कायरकपा फ्रस्ट्रेशन ओरकपदगी मी हालकपनि हाइबसिमदि आइन खनबदा मसी कनाम यादो मानदे आइसु याजनिंगदे अदुगा मदवाइगी रीजन दु पिरगा मी हाटपदु जस्टिफिकेशन तौबसु नुंगाइगदो मानदे लॉ ऑफ द लैंड लेबाक चनदिबा लोगी मतुंगिना मी हालरमिना दंदी फंगम थोकपा फंगन बम थोपने तसेंगबदे अदुबु करिम कांदा लई फिवम से सांग चुम चसलाबा सुदा फमजलकपा कोइरे चही तरा फजलकदोरे अथॉरिटी ने येंगसु येंगनबिदबा मोइना कुपना सेनेबिदबा माइ माइ खुदोंग चाबा माइ माइ फंगम थोकपा हक चिंगदुसु फंगन बगुम तौदबा हाइताय सिगुम बस्ते सुम कुइना सांग चलदी अनवांटेड इंसिडेंट सिंग से कोई मखा ताना दुम उबु फंगनी हाइबसे दे सुबिता करि मोत थमिनिंग तेंतन ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏड ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯝꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯜꯂꯦ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯀꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯈꯤꯕꯗꯨ 25 crores की ड्रग पूरगा चलंबा ड्रग पुरमे अदगी नोंमैदगी गंजादगी मी ललोंबा कैक्रा लो यावदना लेरेबा सी तौबा याननबा सुम लेरकपा अदुगा मखोइगी तोंगानबा एजेंडा ngasa haijaido aina atopa नौबा एजेंडा मयाम अमा लेरिको होजिक्ति अदुम अखोइना कोना खनरकपा याइको अदुबो तौबदबो आइना थमजनिंगबदी अखोई मसेन मरकता हानबसे हानदी नगागा कुकीगा पाइटेगा मैतैगा नगागा अदुन हायम होजिक्ति विदिन द कुकी इटसेप हानरेबा मैतै इटसेप हानरे नगा मनुंगदसु मोय मसेन हान हातोकनबगी सिलकपसे अखोई फजना अखोइसु डाइजेस्ट तौरी अखोई काय हानि एनालाइसिस तौरीबा हाना हालंबा मवंगा हाना हालंबा लेरंबा मवंगा हौजिक हातोकना हालइबा तौरीबसिगा येंगकपा मतमददि यामना अखोई याम साथीबा फिबम अमदा अखोइसे लाकदोरेबा अदुना आइना टेंशन लक्पा कांदा आइना हाइजनिंगबसि लान लोइसनबा नत्रगा अखोइगी शांति पुरकनबा होटनबा हाइबसे मापानगी लेबाकसिंगना इंडिया हाइगेरा मा हाइगेरा कानाम पोरोय सिदा लेरिबा कोई लेरिबा जाति मनुंगदा कोई लेरिबा कोई 38 ग्रुप्स ऑफ एथनिक लेरिदना को सी मयाम सिंगसे अखोई फजना भाव तामिना फना हाई सारसु अखोइना सिपाही सिंगदा सुम थाजदना ले मोइना सेमबा मयाम यावरि मोइना हालनबा मयाम यावरि मोइना सप्लाई तौरिबा नोंमै मयाम सप्लाई तौइसे अखोइ खंगेबा हजिकी हारिबा मनोज एपी दो कर्नल मनोज एपीसी माना लेबा मनुंग सैसा क्राइम याम थोए कोई खंगेबा अदो मकोई एजेंडा दी अमगा हातोक नहनबा अमगा तौनरंबसी गी महुत्ता हजिकजे अखोई मसेन विदिन द एथनिक कनोसे सिदा हानबगी पोचे लाकपा कांसदी पोचे याम लुरबने अदुइ तारगदी मापा लेबांगना जापान लासो अमेरिका लासो अमा लासो कैसुंगमोय अदुबो अखोई मसेन ज्ञान तानबसे तानरा कांसिदा अखोइगी अवाटपा लेनरिबा हौजिक याम फजना नोबो गवर्नमेंट सिना पुसलगा तौरिको अखोइ याम एप्रिशिएट तौवे अदो स्टिल वी नीड टू वर्क काय हानि यामना इन डेप्थ वर्क तौमिनबा अमा दरकार ताइबा अवाबा तारिबा मयाम सिंग असे मसी कनानासु मतेंग पांगरोइदमनिना यानिंगसु यानिंद्रसु इतने ग्रुप तुना अखोइदी थिजनबा खोमजनबा अदुगा अखोइगी फरजु फत्रसु कुकीम सिबकांदा नगाम सिबकांदा एनी अखोइ एथनिक माइनर ट्राइब अम सिकांदा अखोइदी याम
yam chaunu feel taweba khoi mi ne ba mangi se khoi gi mi mangba khoi gi lam de khoi mi leitra di lam di lo rani masana lamchi manung sida yam leiri ba ko lamchi manung sida leiri ba port mayam sing je bharat sarkar na mamit mi yeng se sida thami aduga makhoi gi strategic point oiba adugumba mayam tu gi agenda duni aduga sida akhoi masen kare haini hatok na halame taurame adagi armed forces ngasai fake encounter gi case myam am leigre sinasu hojikti kaisu tobi yadre ko adubu makhoi gi di pandam di akhoi masen kamaina loisan na doino haibse tongan ba lalong mayam am singa ga changjlak panina madu khoina bhap taminaraga khoi gi lam kan ba khoi gi mi kan bai se khoi manung da leiba praja singje sikhaktana kan gani aduna I appeal to all the ethnic groups ko khoi leiriba jati khodemo khundari ba khoi Manipur da lei base khoi phajana tathok dasin tawraga pen da ba nungai na da ba kai kra leraga so khoi ngak pi ba kan bi ba tawraga khoi punna ka hani forgiveness hai base mase khoi da ka tai ba adu natana khoi na sideda na khoi na saunare adu ma pan da yam thajaraga sipai sing na tawriba mayam sing sida khoi chatpa yaw da na haira abani ko ai gise masi khoi thajagum si adu ka khoi gi iram kan ba khoi mi kan base khoi natana kanam kan ba ngamoi anna khoi na punna lam kan si mi kan minasi hai base ai aroiba oina wafam thamjaki okay Oza Manipur the cases Sobita aduga maru job saying si impact news to the lakpi badu ngasi Manung hunda gi thorum sem pung phal bagi damuta ina lotion lakpata ikai khamnu jari ba gas ho mopu amukan thagat chari ngasi gi damak ta impact news gi Manung hunda matang solution jana batanja ole bodom dam ji thole ba thodu watu kya gi marik chum report ke damak impact news ming ta dun lebio